Mayari ka. Balak na bayad ang parking. Di man mo permit magamit siguro. Ano ang gamitan ang parking kung yung emergency ba? Oh, yaw-yaw ko na. Mali yung tapoy. Music ka nila. Sana nabot ng yaw-yaw. Muna na cheese akong pasabot ni mo. Sa leader o nang palitan. Dito sa mga kuwan ba na hindi ang libot sa akin. Ja, das war nicht mehr. Aha. Damit kayo na cheese. Du hast doch das zu mir gesagt, wo ich in Aldi war. Du ba in Aldi? Ja, das war nicht in Aldi. Cheese. Then, olive. Make some bun. Malumot din. Kamasa raws. Kaya pala. Kamutan na natin. Ang hugas mong kamot. Gapon. Ang hugas kong kamot. Nangugas kong kamot. Kain na flavor. Nangugas kong kamot. Before naglutuin. Unsa mo mo? Dong, sit down, Dong. Yummy. Salad. And do you know the monkey Anong punch? gibalhin man ako na siya? Yummy, Dong. Ang salad, Dong. No, no monkey, the punch. Yeah. The munch, the monkey. Raw. Yummy salad. I punch. Thank you, Dad. I thought you are eating already. And I forget that. Thank you. Look that down. It's so good. Madam, I should not talk when... yeah, that's always by me, by videos like that. Yeah. Make fun you. No. Hat Frank das Mikrofon? Hmm? Hat Frank Yummy, Dong.